Ngicela ukubingelela nguMangothobani Sagoma esibulonyezi ezinye esibulwa amathambo. Umphathi wekhubalo usandla senzimu usigaba sentambo enhliziyo ibomvu zamadoda. Ndilatshelo bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Sengimangeleke nezabafazi inhliziyo nazo sezibomvu. Kunento engifisa ukuyichaza la engengabuzwa yona. Uthi lo muntu uphuphe yena elele nomuntu wakubo. Uma uphuphe ulele nomuntu wakini noma isihlobo sakho okungavumelekile ukuthi nilale kodwa wena ephusheni uyaphupha ulele naye. Okokuqala kuyenzeka ukuthi wena kuthathwe izinsila zalowo muntu wakini. Noma kuthi uyaphila noma ngathiwa akasekho. Uma engekho kuyiwa lapha nethuneni kufike kuthathwe inhlabathi yakhe. Mase sithathiwe inhlabathi yethuna lakhe mase yavuswa evuswe inezisilwane wena methu uphupha ulele naye. Uma ephila kuthathwe izinsila zakhe. Kusho ukuthi lo muntu lo ma ekwenza leyo nto logangayo usuke efuna ukuthi wena uphume edlozini lakini. Kusho ukuthi wena kunedlozi elikuvikelayo yena mayeganga. Manje usefuna ukukhipha edlozini ngokomoya kube sengathi wena kunento oyenzile errong engavumelekile ukuthi yenzeke. Uma uphupha ulele nomuntu wakini ukhona umuntu ofuna ukukhipha emsamo wakini. Noma ukhona umuntu lo muntu mayengasekho lo wakini kodwa wena uphupha ulele naye. Sekusho ukuthi lo muntu uhambile wayovusa lo muntu ethuneni wasembathisa wena wase yena lo muntu loyo wasethi akathandane nawe kodwa nina ningabandawonye. Kusho ukuthi lo muntu lo ngendlela enza ngayo uchitha idlozi kuwe ngokomoya. Yikho ke ngithi umuntu mayephuphelele nomuntu wakubo basuke befuna ukumkhipha kuphi emsamo. Noma bafuna ukuthi idlozi lakhe lele limgadile limdube mase yakwazi lo muntu uthi amthole mayisemthakatha noma mayisemloya. Yikho ke ngithi ke abantu fanele bekusukumele lokho akusinto enhle. Imvamisa abantu umuntu ozophupha elele nomuntu wakubo izinto zakhe isuke zimnyama nemithi ethu ayisebenzisa imsebenzisi ayimsebenzeli ethu yahambe yosebenzisa iwasho zingamsebenzeli ngoba selihlehlisiwe ledlozi kufanele limukele lezi zinto kuye. Abantu fanele beyiphakamele leyo nto. Moke walala waphuphulele nomuntu wakini noma ihlobo sakho sekhona umuntu ofuna ukukhipha lapha emsamo edlozini. Siyathokoza uMangothobani.